Kacha Nathum wuivang ngaran haiji inate te brohona hanga. Zakishi sakavai maning mana ka ringapa wuivang na. Nauda wi mirin kalakachi hanji nathumni mikhavai na. Jeremiah kasang magadachiko tuja trada aka. Remake up the archery kamdaya bowing. Okrulhi Manipur wi archat tang sang sakavai ningrin khalei long now kamatek okrul na terong ling sang hapta akawi ngaran angaye haupo khaira. Manipur ngatang khui kawai katong the Coordinating Committee on Manipur Integrity na makok kame rally meeting na zataira chingri kawai boda Prime Minister representation mi sang haira. Like yangator, achu the Tangkhul Express we bow Wungramphi Ngalung in a palmy dalei, bowing may sign at ngarabing. Masim fu kavanga queen ningrin in a sem gahai, kamatek kaho ukrul khalei, long now na hapta aka wuivang atirong, ling sang angaran angaye haupo kaira. Kamatek week-long fruit-bearing trees plantation drive, haugupog angaran angaye aya okrul Deputy Commissioner Kengu Zurina na musowo sada launch samia. Atirong lingasang angaran angaye kamatek okrul na District Horticulture and Soil Conservation Way eina okrul bully station ningshiya makok kamena. Launch kasag zip chili kamatek okrul mipingli ngasoda okrul bully station OC Jingam ningshiya kala horticulture staff pingla wazanga. Tingrong kaling angaran angaye dangre we ina haupoka. Jili TC chinela apple arong now lingsang mia. Atumna apam ngatatay tali atirong lingsang hapta aka sawa kawai ngaran dalei. Musowo zuring lana kamatekli mayakangay pongshokta. Atumna sada kaleji saikorana katomtheilak gachi hangsanga. Zingshat longlila ngachang gachat maleilak kamatek eina okrul bulis na shorkar sam matakhuilaka abulrong anaw hangpanga gada ayaling sang haira. Kamatek okrul with Secretary M. Zimik na kahang wuivang Horticulture and Soil Conservation Department okrul na abulrong naw shakani gada mia. Arong naw bingji luyay naw along dang okrul bully station dang really lingwa haira taida kaleji okrul down shorkarli lingmira da hanga. Atum witing rong kaling angaran angaye marang darik taruk tang gupsangra. Zimik na kahang atum na aterong jithada lingsang da kaleji okrul wi Manipur wi archa tang sang sa kawai ningrin le. Kamatek ki masi mafu matek jim tarzari eina lei kawai okrul down nikale ningrin kangarai miping na koka sada kasem long nauna. Itum na tebay, itum wi apamli plastic waste suita kawai kamatek okrul na pekar kuida zadra kahai atamli downli plastic bottle bank hai kami plantation drives makok kame hikata ot ngarud kwika haira. Ayawi angaran angaye kamatek team zang police personnel in a horticulture department wi mi zang da volunteers hangpanga shikana sheru kwi sampanga. Manipur ngatang khui kawai katong da mi sorkanga sign infali mass release attire. Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na makok mida rally Imphal West District Shong Manipur Legislative Assembly ngalem thangmeiban United Club wing reo phungwi na haupokta Kuman Nambak Sports Complex Imphal East District liva kupsanga. IT pau tha ka rally chili mi lak aka tangkhai shika dalei raji. Manipur kanba khongjat ta Manipur kan kui kawai ngawauda protester bing jatyung atatayidana naka meitei pangal makhaila itum jingri khai ningjanga Manipur to short hili jingri kawai apong miluda khak akhaina ngawau ngoro khaira Kukilan Gaboli Kokomi convener TH Somorendrona Makamaya Pongshok ta kahang
atum mi protest kazachi Manipur to shot alung khili political kathana bingwi double standard kala broxy rai kasa chithei kawai kasana ji Indian Shorkana to Mukhirami Karar he Kalashilaka Kala Ningshiya Gaji Hangda Indian Shorkana Sadakli Ngakai Ngakang Saklaga Mikhavai Kasaji Tangkhul Timan Sahir Kokomi Kokotong Likotom Jitata voluntary organization being film firm Manipur Kalamera Paibi group Mataidana protest Kasajili Sheru Queen Roka Atumna really ziptuli cocker to tada illegal immigrants being the Ichichawiram Jiho Unkavai, NRC Zatna Kavai, narco terrorist being a suspension of Operation Maleilak Hikatahi Shorkali Timan Kasang of Hire. Maram wuivang Prime Ministerly presentation Misangaira Gachila Kokomin Hanga. Leisak wuivang harong kuyok with training program kamsom punterli makok mi hire. Draining in Northeastern Council NEC na sponsor samida ajahon tarik makada taruk eina hapokta aya makada jishat eina tangda rumia. Angaran angaye ju matailak eina local farmers kalabangot kasano bingli kaha kuyok la juwi eina ngalang pekwi kabai apong tamgajitei kasana. Erdo Secretary Augustine A.S. na kahang, program jina kaha kayok pongli local communities li empower sa kawai kasana. Ramzu Development Organization, okrul with Chairman Worthing Horam na kamatuili. Sustainable Development wuivang kaha shijin kuibailak ina khalei maram hangjiteda draining juwe ina kapa kuikawai kasatsanga. Angaran angayechi NEC BTC wi minginin bing na haupok mida NEC BTC Gohadi Admin Manager Tamriyo Longvana kahang Lansinrin haksang kawai kasali kahahi shijin kui kawai council jiwi commitment leya draining jina kaharong anaw yokokui kala plantation management maramni tamjiteya Kazipchili technical session kala practical field exercise la kwikaya angaran angayeji paningasali chungmay card mi shaka maka shikawazangaji IT pauta ka shorkana popilui shimit kawai sada khalei katomda ramnaw bing na alternative crops avocado coffee kaharong gatha ringra gachi achakum ta gahaile Atumi paykarji mapung kapah ngasa kawai authorities wi katom kami boaira. Aiti pau ati shura kamsong pungter kuli shimkur akana kum akali tiomi tuida kaharong apathara lingsang ragachi achakum ngze kahai leyeji. Bamboo cultivation wuivang erdona lam hectare taramida ku jili kaharong tinga gada lehairaji. Ramnaw bing na program jiwi ot shokli ninyang kung pongshoka kala kaharong jungmay yokwa kawai authorities na kakatom mijing kawai pohayra. Ramjili kalata kashap lansinrin gala masima fu wuivang kapao kira kawai kasali bamboo cultivation kasahina kamatay ot ngurut kukui maramde kamsom pungder village German jahanbam ramrak na kasatsanga. Shorkana Yangkai mikhavai penda Manipur Asha workers na maringa papong shok haira. Atumna kapo mamiyaka maranga chang wi eina strike hapokra haira. Asha workers ping janakahang atumla yari wi ot sa kamina kala emergencies lila yang sangmiya ka atumi kachot kachang liva mayang sangmi lak tuwaji. Maram wuivang achahontang Manipur Press Club Lake Zipta Asha workers shasha na sharukiya. Manipur Asha workers being ot kasa aina atumi dolop.
mangatam kapai maram ngasand shakarali mikyan makhuung pongsho khair. All Manipur Asha Workers Association President Burnimashi Devi na kahang Asha Workers bing national san gala now kawai now bing di yang sang mang maningla maman kapai kazat manage kasa od ngarut kala od pun nga tatay da pung dalei atum yu od ngarut li yang naga atum ni kamiji machalak tuaji. All Manipur Asha Workers Union General Secretary Baunam Asharani na kahang State we Rural Bamli Health Management System gachunga Asha Workers bing ni jahanda khalei now paratwe na hawpokta arikakap polio vaccination kami hikatahi atumna yang sangaji atumi compensation wuivang state na lupa shapanga mi kasaji matai mi da tinkai na haimia khajuwe na matai kami malaitua central government na lupa tinkani sangmia state sarkar with contribution dio make up the tinkatum mikhavai kala atumi total salary tingmak sang sa khavai bodalei Manipur li Asha Workers tingmati shikalayaji imagi mera convener TH Suchata na kahang BJP na kathan state sarkar na Asha Workers wi Wungramphi mayang sangmi tura state sarkar na ngazanhau kala central sarkar na mathemi mana gajihangda atumi issue mayang sangmi rarka bangshapam ni khipam sakhala gajikhangahan sahayr atumi Wungramphi mayang sangmiaka rakara July marangachang we eina strike habo kaura gajihangda katha ka phekar khui khawai sir hayra Kukal na atui ara shaka apathara matai sangda Kukal translate li Cantonist African galamekalayaw we kashi duila zangair okutui atui ara kayakha mi tingnam tingna matui kayakha wa mi pok la communities kateu naw na matui gachi hangda language update kasaji communication cap khalei ngshim mi khawai kasana de Kukal na kapi shoka Britannica we atishuda mi lakchiko shikana kamatui kashi duihi Kukal translate li zanghai jina mekalayali yaukava national kala international tourist bing wuivang kapang sar mekalayali English kamatui taraka leilala Kukal translate li kashi zanghai jina janpei kasali matami dang genre jina tourism experience ring paming sector local lansinrin lila Pakame Kwiragabai Jihan Dalei Borika Room Kamili Makangacha Shoka Highway Road Kamarat Alungli Katom now being a National Testing Agency NTA li Makamaya Pongshok Protest Pamgachite Ayana Zimiksho Kutumtang Gaura Atumi Protest Che Atam Makaklab Bambara da Khalei NEET UG BG kala UGC NEET li makamushung leya da katam now long ngatatay na khoka sada NTA li indefinite strike kasa gender mandar li pamjitay dalei katam now long All India Students Association kala Delhi University wi Krantikari Yuva Sangathan zangda krug ngatatay na protest kasa jili share kui dalei National Testing Agency wi Borika jili Pebble Kasa Pendale India against NTA Kachi Azingli protest Sadak Lake Katam now being Jina National Testing Agency he Mahailui Kavai Kala Education Minister Dharmendra Pradhan Otpam Wena Kwisho Kavai Bodalei
atam kasanga yan sangra haira kasa Tamenglong to sem lisang mahurot NH 137 kupsang kahai wuivang Manipur Chief Minister N Biren Singh National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHITCL limaya khangai pongsho khaira pave shoulder to land shongfuji zingkum hangada mathada masemla rahaira sayaji CM Biren Singh na Wungramphi wuivang ex likapishokta NHITCL Prime Minister Narendra Modi kala Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari lila musot miya Biren na kahang zingkum hangshini kada yansang haira kasa NH 137 with kilometer thara dailong eina kilometer tumada akha barakong lem wi shongfu ji kupsang haira kala Imphal Chiribam Highway bom wi khamataya thongbing makru irang kala parak thongbing rita kupsang khai jina Manipur with transportation infrastructure mathasang sak haira ji CM na machan sanga lita chui khamdaya pauping Okrulhi Manipur wi archatang sang sakawai ningrin khalei long now kamatek okrul na therong ling sang hapta akawi angaran angaye haupo khaira Manipur ngatang khui khawai kathong the Coordinating Committee on Manipur Integrity na makok khame rally meeting na zataira chingri khawai boda Prime Minister representation mi sang haira Achui pau hiling achang haira pau ngana dakhlin thum saikorali ringkapha kala khamahaya zimik show ang sa serano